I USA der ser aftalen om forhøjelsen af det såkaldte gældsloft ud til at være faldet endelig på plads. Dermed er en truende betalingsstandsning afværget i allersidste øjeblik. Det betyder dog langt fra, at aftalen er populær. Tværtimod bliver den kritiseret fra både venstre og højre for ikke at være vidtrækkende nok. Udover en hævelse af grænsen for, hvor mange penge USA må låne, så skal der samtidig gennemføres offentlige besparelser for $2.400 milliarder over de næste 10 år. No one got what they wanted. Everyone had to give something up. People on the right are upset. People on the left are upset. People in the middle are upset. It was a compromise. It's not always easy for two sides to reach consensus, but that's what we did. We did it on a bipartisan basis. So I believe that reasonable Republicans and Democrats alike understood in this case, without compromise, our country faced a very, very difficult situation. In January, our first week that we were sworn into office, the president asked for an increase in the debt ceiling. And I made clear at that time that there would be no increase in the debt ceiling without significant cuts in spending and changes to the way we spend the American people's money. Shortly after that, I was in New York and gave a speech and outlined that I thought the spending cuts should exceed the amount of the debt limit increase, and there should be no taxes as part of this agreement. And when you look at what we've been able to achieve, we've met those two standards that have been outlined. I've been very consistent that it's time for America to deal with its spending problem and deal with the fact that we've made promises to the American people that our kids and grandkids just can't afford. In addition to that, we've worked with our members and listened to the American people who have a real interest in making sure that we don't get into this spot again, and that we ought to have a balanced budget amendment to the Constitution. And I think if you look at the structure of the balanced budget issues in this agreement, it gives us the best shot that we've had in the 20 years that I've been here. Forhandlingerne om at hæve det her gældsloft burde ikke have voldt så store problemer, og det har kostet i forhold til tilliden til det politiske system, at de amerikanske politikere har valgt at forhandle helt frem til 11. time. Det vurderer lektor Niels Bjerre Poulsen. Det har været en grim oplevelse, synes jeg, fordi man har haft masser af kriser, og det er ikke usædvanligt, at man først når en løsning på noget i allersidste øjeblik. Men gældsloftet er som regel ikke så kontroversielt. Alene i Bush-årene hævede man gældsloftet 7 gange. Og ironisk nok, en af dem, der faktisk stemte imod at hæve gældsloftet, var Barack Obama, da han var senator, fordi han syntes, der var ufinansierede krige, og der var ufinansierede skattelettelser, og han ville ikke bare forhøje gældsloftet. Men som regel er det noget, man bare forhøjer, fordi gældsloftet handler om penge, man allerede har brugt. Så at begynde at diskutere, om man skal betale de folk, der allerede har lånt en penge, har sådan set ikke noget at gøre med de underskud, man vil oparbejde på længere sigt, og hvordan man nedbringer underskuddet. Så derfor er det som regel ikke noget, man inddrager. Men Tea Party-bevægelsen har så knyttet de to diskussioner sammen, og derved sådan set skabt en politisk krise, fordi nu kan investorer rundt omkring i verden jo sige, er der den politiske vilje til at tilbagebetale de penge, som USA låner? Skal vi til det samme om et år igen, hvor de skal diskutere, om de gider at betale tilbage på deres lån, eller hvad? I den syriske by